千年fauda. Ni hao, konnichiwa. Evo, dobar dan, dobrodošli. Znači, Kinezi, Japanci i tamo od te s istoka su se puno namnožili i polako se šire tu kod nas u naše zemlje i pokušavaju prenijeti svoju kulturu. I danas ću vam ja pokazati kako se oni malo po malo kroz naše pjesme tu kod nas uvaljuju, a da mi toga nismo niti svjesni. Pa sam tu zapisao par Kineza, Japanaca ili što su već. Ako su to se uvuka u pjesmu, ako su to samo bile laži. Onda imamo kamo poći, evo došao ovu pjesmu, uvijek kad si tužan i kad nemaš, kamo poći. Onda imamo tu dva brata u jednoj pjesmi, Lise Disu i Lise Die. Sićaš Lise Die, lungomare, sićaš Lise Disu, pisme stare. A tu vjerojatno im je to roditelj, samo zate, jedna ruža cvate. Da vidimo, imamo jednog Japanca. Ata! Taj se uvukao u pjesmu kad su se dva bracanina ata! Gdje smo stali? 3 puta ću, ali o tome ćemo drugi put. La chasse. Pijući u šake, la chasse, mašklina, liltica puna. Cimentati, jer je sinje more preveliko, ne more ga cimentati niko. Da vidimo ko je tu još. Utaman, zašto šiješ stara majko, se svilen sarafan, zašto trudiš stare ruke, sve je utaman. Kada čuti, ne pitaj me razlog moje tuzi, ne pitaj me kada čuti, doći. Onda ovaj tu je za skončat, to zvuči opasno, život čuka prosjak, skončat s potpom Istre. Imamo ovoga, koji za, na me pogled svoj obrate, bla bla bla, koji za tobom sveđu mire. Pratiš? Onda je tu ovaj Sanugotu, zakupiti dotu, proda Sanugotu. Di se suši, to je ovaj koji izmisli suši i prolazi ispod skala, di se suši, roba tvoja roba, tvoja riba, sam, ko je taj sam, ostao sam, jer nikad više vratiti se neće. Ta Suzana, to je ovaj tu zadnji korak mira krade, ta Suzana jastuku, ta Suzana. Aha, ko se sjetite, to jest čujete kojeg Kineza, Japanca ili nekoga od tamo, slobodno mi dojavite. Sad ću vam pokazat, znači, poslušajte ovu pjesmu, gdje Kinezi pjevaju o šoldima. Evo ide. Šoldi, 有多少英雄豪杰都来把你敬仰。少林，有多少神奇故事。 A neki su već, dobro, to su Mongolci, ali su već počeli učiti pričat naš jezik. I ovi govoriju po paški. Pogledajte, po paški. Tito to ima pripreme, ovaj gre, dolazi, znači nešto mu govori, malo me, mali geda bledo, ovaj došao, čuhaj sad. Znači, upišeš u ovaj prevoditelj, karnevale, dobro moje, odrasli mi šiole moje, i po stole 2, 3, karnevale, dobro moje. Ups, to, staviš tu kineski, staviš kineski, onda ti on prevede. I onda tu imaš opciju, poslušaj. 嘉年华我的，那么你是我的棚子，帖子是3个，嘉年华我的。
Ovaj na kraj mi je zanimljiv opet. 嘉年华我的，那么你是我的棚子，帖子是3个。嘉年华我的，千年法舞的，嘉年华我的，那么你是我的棚子，帖子是3个。嘉年华我的。Hitovanje, to isto mogu reći, nego... To je to i vrijeme da se pozdravimo. Arigato gozaimasu. Šeše.